Ne baby kat la lafia. Pe dia barani. Le ko ira zela la bi fa be sa tenyina. Fa be sa. Fa de te donner ka du kono ki be na ni ya to ni. Fa be jo si fa be jesi sa. Me tandro me plojaka. Baby kat na da kromso ko na me plojoka. Ibitami ko ke meta zena kama meta abugo. Zena mukena. Ko ke zena be alamne kana fone ka du kono. Zena be na nini. Mbuso ko ba to abila leli. Zena ne do ya baby kat je fere isemi ki dimisa. Ne botoy eli alache. Ni deli ala yere na kira di kama baby kat kana ta toy. Se ka toy. Intese ne se mana no asisa e be ta gérer c'est tout ni yezena bilebi mezena dere ka koromuso kele dere ka flana dere ka sabana dere ka durna worogoto wallahi bile e ala baby kat ne yigelde ala yere de kama zena toy folo bay e ka zena toy fe ka noya ko ke boje ba kata boje ba fade munu be ki doya ube ki hasigiya ube ki juguya ube na ye bay e ka noya bay okay eni mo musenye bala wiesa ko kay komu ay ma foi o jakadila ada mo debike bala wieta iseme ki dimi fi be tata debe fe ki bla la fia de kono ki debe ikana sage ikana toro be yoro du be josi abade mo degede abade gede abadi zaga na bodo de azegede Uche wara yo, Jakumadi. Zena. Para, cho. Mungera. Na. Ibe wele muna. Zena eni ala na kirecho uru na ebeta du kono, ebeta chikaja bono muna de. Ha? Ko ge eski ba kalama kete responsable ya. E fana Zena ine te responsable choji. Ne toide. E fana kaja toite sak fara kaja laki. Ne korom so poto patale nga ko glanga dima. Al seitika kuma okula. E fana Zena krisi sa kaja mangene de kle flaina. Kaja seme ka di meka kaja de bere. E koni bado poto patale nu kadineo. Ah, na no era watimina. Amanga ko sigi sega meka fara kaja la udro de kadine fara lati. Ha? Ama fo warare doa. Odona netara kaja nofe. Muna mauli gambugo. Ote wara yo, Jakumadi. E Zena. Pinche el mate. Acalta de mambo. Salam alaikum. Alaikum salam. Ça va? Baste. Ikakena. Muso Samara okia. Muso Samara. Ah. Ayu la do sai mana jono. Ima san fine ya. Na yu la boke do. Donc ça je tu vois. Don la mesa petit. Na me. Donc fine no posi ni na kono. Ala boina da bodio. Ko Samara na mpe ya. E ma si Samara na sai ni do ko Samara. Obi ka chugori. OK, bon même Muso Samara to chevere la. Ukache Samara marki do be ino. Ko Italy Cup. Awo Italy Cup. Awo che Samara anyini akanga soronna. Parce que we sora rivasi ni la chaya kwa. E menga che Italy Cup. Che mo formare. E fona na mesa Italy Cup. We are more a Brazil ga ke Italy Cup. Awo Italy Cup. O ina reka Samara glani ne kwa kana kwa. E la petite na mesa petit. Wala Italy Cup le to. Ah, no, Italy Cup. Ne mo be Italy Cup la kwa. Italy Cup o mona kai. Wala Italy Cup. No, na me otsia kao. E benga che Senegal di kere. No, na etsia Samara fere ke Italy Cup kao. E o sia ke choji. Na me. Petit ni ga Italy Cup de nyini kadia. Na yinna. Me dari mo su nu la. Pinche el mate. Tu ga fenyi ni ko te bi ga ne de la ni. Allô? Quoi que chopi de l'eau. Ouais, chopi. Il vient à 100. Tiens, il y a un pochon là. Il vient sur le sol. OK, mais là ça. Il y a format. Menale. C'est courir à sumare de wati du manya woli. Chopi,
ya chopi. Oh, ko yeti la kana ke. Chopi. Ah, ko yeti la ke. Ça va bien? Pardon ça. Il quoi pas yoro ni là. Pas yoro na. Angata. Amenta, avec moto et tout ben pas. Merci hein. Merci. Wallahi billahi. Kylian. Et Nasa kana polisa. Chopi a plein. Allez, plein. Kana polala kama naban. Ay kata. Parce que tout ce qu'a pour. Nana souba quoi. Ay never try kata. Et il va gérer. Ngana na frère. Nana na frère. Ça va? Oui, ça va, la Bonjour. Ça va. On fait d'abord et grazie, kalamudu. Iga chere bega minga nere de walbane no. Anana samarasan la odongo kodo temana ni nyonche. Nere nyina na mena, awule agana foite wallahi. Ne nyina na ni ko ngo amena kwa. Awule bana agana. Okay. Wai ngache wai. Ebisega na sa kuma na fe kwa. Besega na. Wala kuma na fe kwa na. Ebisega na sa. Ne te fuka chenne ko la ne jora. Sura sira ya teo. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Ça va? Alhamdulillah. On basi. Mais tu as fini de ngache. Bonjour. Ça va? On basi. Ne kumbe ki nyini ngache. Ne nyini fambe. Ne re nyini dongodo. Ni nyini fambe. Ah, moto jole flene nga barage yoro la. Ne yala la ibaro ne tike yoro kelen kwa. Ne bi ke 30 mètres yoro la tmo la fari port sira la. Ali kuna sin ne bora se gugana. Kele maine. Parce que ibe kele damne do eta la bando quoi. Voilà. Nangata wan. Nangata mitiga moto. Ko tangata sa ere be kana ere. Awanero. Ninero. Ayo moto nkulu ne ga dala yo so wala. Andro e para ya bugoni se vede. Donc là bana. Bon, on est venu ça. China. Awo, mmogo bila ngata. Awo. Me yoro mina sangi. Awo. Mmogo bila ndi invité. Awo. Ambi kabo ko do ke. Hey, invité ala ko kana ba. de invitation de paix. Kana siga. Ah voilà. Ni ala sona. Ni pour lui inviter une paix. Mais moi je te mets pour la parole. Moi je vais dire. Ala sona. Invitation totale. Merci beaucoup. OK. OK. Et allez, il faut la choper pour la taramasa. Aïe, c'est que taramasa. Avec une invitation. Mais il fait t'en préparer celui-là. Avec la fiara, hey, ni chay mainde. Wa dabla. Ouais, quoi que katadoro, quoi que il a capone, mais quoi que benaye, non mon ani moto nya, ne soube à sou. Eh, ne pas mal quand tu es ça. Nana. Baby Kai, eh quoi que? Baby Kai, c'est derrière. Itapona. Ni ne sais pas noya nete sawa. Ni kele ne bia ni ma wuli nyere. Nte sawa. Ha? Ise derrière. Quoi que tu t'arami? Eh à la Baby Kai kuma tene da. Ne connaît sa folie là kali wallahi billahi. Quoi que tu veux mire quoi que? Baby Kai ya kilisi ça. Mais do so kono ka boko. Ya ma do ika boy na sore. Mais do so kono ka bossa sala ka boko. Do ibe boy na sore. Voilà, Baby Kai. Abchoji ça va? Wallahi ça va. Bastila ko rikakene. Nkakene ate chokola. Ise noyera nseme noya ke. Koke eni alache. Ja koke tu es capable de tout de. Et puis ta ne tenez bodo. Terega dobora États-Unis kana. Mele toka invitation na. Ni nana. Ame komana la sona. Koke si ça ne yaje. Ite boost pataya. Ala ide la sanyi delidi. Mega ta invitation simple dorilla. Kana ça kebe posa. Mune bi bolo kana mai. Baby Kai de la sa. Eh koke kana nan delidi. Baby Kai be mune fe follow ere ngaki. Ne me petit poisson te répète. Eh abana. Si il y a un kan anterika nous invité d'une connaître Baby Kai. Il veut petit poisson te répète. Il bat l'enfant kanye kaduma ou ka goshika bokuba kono. OK, c'est toi kama me hilila. Problème tala, il veut se gata. Mais pression de toi de. Problème tala. Je veux pression de moi. Il veut jato yere là. Il veut akiri to yere là quoi que. Il va de quoi que il jigi bi klinika. OK, il y a pas de souci. Pression de toi. Je t'aime beaucoup, I love you, man. Eh, quoi que. Aujourd'hui, c'est réconciliation. Bonsoir. Ça va? Bonjour. Ça va bien? Chef, ça va bien? Ça va, alhamdulillah. Ça va champagne là. Hey!
Et puis ananas. Ananas. Les champagne ananas. Donc ni quel ba fêter ici là quoi. Donc du coré quel bana. À sauter. À sauter. Abachi là là c'est là voilà. L'oxydation. Donc à sauter quoi. À sauter quel bana péo. Donc ni quel bani péo. Quel cigare. Allahu akbar. Quel bana péo wallahi. Donc nyama be sauter ko ji. Gawada blasa. Gawada bla. Ouais. Ne t'en pas. Viens me confasser.